Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ugite we guti MC agatwa abaraniria kiaria rentere tiatigania. Kawira augite amwe na bo mirango ya obisi yawe ni rugori na MC uro kwenda gwikinya kwawe bakagwatanira na atina thina kinyeri kubobwejete nyuma yure wari gavana wa mbere wa kaunti ya Meru na arari minister wori Peter Gachamunya kuga we gutigitia kwenda na kuuna aritwa kanywene kabara bakumuringithana na nkuchanio cia Meru. Mukiri wa Mithika na reportage. Utongeria bwa kaunti ya Meru bwitite na mbere kwithira bwina mathina kithumba yari omusonda yo kurita gavana obisine urari waziri wa urimi Kenya Peter Munya na rombete atongeria baitengo bionthe bia Meru kuwatanira na uchuira Ntaironto bo ibaurie kiorio kia thina iu nontu munturoka umiano imwana inchi ibaurie kiorio na kiorio birio kantu bakarande bakathikanira nontu tote thuri gavana na thuri ate thuri aibo muthurire kuuna bwiri kwa heshima yao ria kureira bo muringire kinye MCA kate thuri ende bo muthura ita kuria kwanga na umutindu otheri to bo muthura bwe Wamudhura kinya wethira ina uweke mantu yao yenu bio mbikiotethi kwaraniria bakarande baitatia bakaraniria bare makuibanwa sheria ifuate nini mkondo yake si sheria iko pia lakini baburi kwaraniria no tutu wa utenete kya weke raitite atia arwamete kya weke awe binafsi nete kya kya muingi na mantu muingi yenda kuthikanira kwaraniria na kuthikanira itukweleanwa amwe na bo gavana Kawira Mwangaza wetewe atina thina kuritaniria ngwe na ma MC kethira bagaitikiria muritire ngwe yuawe nante korea wero bemese manione itutule Kawira kadia deputy area MC area tokiera na ndia cia komore milioni ya toka baba na kuringana na gavana Kawira ntuburate bwithia tuona mbito leo tukakomo Pampira mbikira muto na ngobie kingani Meru ezire nani ni haki atawa ekira mpepeu bakiaria ndiungene tiao tia public participation wandine tionthe tiatigania West gavana Kawira na munini we bawite rwaria ro murito obisine runjeri ge siasa kuraiwa kama na kukuimpichwa na miezi 3 awitene timbia enasio busara de jote la de yombe miezi 3 batule ponte na saini pambele tuikile jiwetu owe mama nende kwa hivyo wachimani oyo akimuntwa na matumo akimuntwa na migwe akimuntwa na teto uchionde iko kerewe umenye bingwa nonto bwaku itobia karite bya Meru kamye byawe akenda kwithire na thiri tikare kana na byo baraba kwenda kuruma bakarumira nkomo bangi bakarumira githi bangi bakarumira njemawa bangi bakarumira njetimau bangi bakaruma njeaboge tawest ena ito bikariwa ora bitwere kwethia ndia Antonia awe munyana achiebanete buru na siasa cia Meru ayo tete nkaririte kya muhingi konte ke mantune yau yae ya siasa u ya ndoererio MCA nae na gavana wo ende woni ngai kiro ke mantu yauni untu kuwa kweta wetu kidogo angae munyanga nini hapana utio kete konenkanwa kura iringo 2027 ilo sheria ikuwa
Kwa waita kuwa ngamunya na kwendete anga nini kura icheringirwe eteke arike theri ntaro amire kana ndaro amire kungi na kwe mubunge otigania East Mpuru Aburi na irirete miario yawe yegio gavana bwa kaunti ya Meru kithurano ne kithiru onde so nani antu betu ndeyenda abwira tibo ndogere loi ibo ndogere ndawirora no ntu bathini twaina cio na ntu barabangi katema na ndikuwa bo ngithwanakia MCO wenu bathura na kura akabanwa gintu kya kuyoboretera andi bonto batire antu baibanikero uwezo nontu anikero kura tibo loi batu ne mbunge katokora CDF ya kana mutethia katema kinyabo bana right ebetatia ekuruira nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.